салому дуруди бепоён ба шумо тамошобинони телевизиони симои мустақили тоҷик. барномаи хонахоҳ меҳмони қалби шумост. мо ба шумо рӯшноӣ ва амн хоҳонем. имрӯз мо дар бораи яке аз илмҳое гап мезанем ки ҳам умри башарият ҳам гӯё мешавад. дар бораи илми биотерапия, биоҳаёт терапия табобат, бо ҳаёт, бо нерӯ табобат кардани одам. ва дар мардум мо онро даму дуо мегӯянд. дам дохтан ёки дуохонӣ кардан. барои ҳамин мо онро дамшифоӣ ҳам ба забони тоҷикӣ гуфтанамон мумкин аст ки мо медонем ин аз он иборае гирифта шудааст ки худованд рӯҳи худро ба бобои одам дамид. аз ҳамин ҳисоб мо дар ин бора ҳарф мезанем ва ин таваҷҷӯҳи мо беҳуда нест. мо мебинем ки дар ҷамъият ашхос, гурӯҳе аз мардумон ҳастанд ки аз ин табобат истифода мебаранд ва гурӯҳи дигаре аст ки ин табобатро мекунанд, ба мардум пешниҳод мекунанд. албатта ин як зуҳуротест ки кӯҳан омадааст ва ин ҳеҷ вақт гум намешавад, вале онро дар чорчӯбаи қонун гирифтан ва онро инкишоф додан ва тадқиқотҳо бурдан дар ин соҳа албатта лозим аст, чунки ҳар чизе ки беназорат инкишоф меёбад, ҳарчанд фоида ҳам биёрад, зиёни ӯ ҳам кам нест. барои ҳамин назари олимон ва сохтори давлатӣ ба ин соҳа зарур аст. маълум аст ки инсонҳо дар се ҳолат қарор доранд. яке ҳолати саломатист, дигаре ҳолати байни саломатӣ ва беморӣ, сеюм ҳолат ҳолати беморӣ. барои ҳамин одамоне ки солим ҳастанд мутаассифона кам муроҷиат мекунанд ба духтурон, кам муоинаи тиббӣ мегузаранд то ин ки пешгирӣ кунанд, чунки саломатӣ ва беморӣ монанди шабу рӯз ҳаст дар олам. вале ки инсон ки ақл дорад, монанде ки шаби худро рӯз кардааст, монанде ки барқи электрикӣ хонаҳоро рӯшан мекунад ва мо шумо тавонистем ки шаби торро ҳарчанд ки дар як минтақа дар як ҷо бошад ба ҳар ҳол ба рӯз мубаддал кунем. ин албатта он дастоварди илми мо шумо ҳаст. ва саломатии беморӣ ҳам чунин аст. бемориро мумкин аст ки бо истифода аз илм дарозтар кунем, саломатиро, рӯшноии саломатиро ва беморӣ камтар бошад, ҳарчанд инсон беморӣ буда наметавонад. аз ҳамин ҳисоб мардум ки дар се ҳолат қарор дошта бошанд, беморию сеҳатию байни сеҳатию беморӣ, аксари мардумро одамоне ташкил медиҳанд ки на бемор ҳастанд ва на сеҳат. ана ҳамин одамое ки дар тиб онҳоро бемориҳои функсионалӣ мегӯянд ёки дар сояи бемор буданд, ёки вақте ки мо одаморо мепурсем ки дар роҳ ки аҳволатон чӣ хел, мегӯянд маззаям нест. ана ҳамин касоне ки чунин калимаро истифода мебаранд, бошаро инҳо бемориҳои функсионалӣ ҳастанд. яъне узв ҳанӯз касал нест, вале фаъолияти узв дуруст нест, аз тарафи асаб назорати дуруст намешавад. ва боз дигар касоне ки дар ҳамин ҳолат дар байни беморию сеҳатӣ қарор доранд, инҳо бемориҳое ҳастанд ки баъди масалан беморхонаҳо аз беморхона ҷавоб шуданд ва дар хонаи худ қарор доранд, ки инҳоро лозим аст ки барқарор кунанд. барқароркунии равонию эҳсосӣ ва барқароркунии ёки чӣ хеле ба истилоҳи ҳозира мегӯянд дармонбахшии иҷтимоӣ. масалан чунин одамон муроҷиат мекунанд ба духтур дар он ҷо дигаргунеҳои он қадар ҷиддӣ намебинад дар саломатӣ, чунки таҳлилҳои ӯ нағз, он муоинаҳое ки аз тарафи духтурон дар марказҳои технологии тиббӣ гузаронида мешаванд, чӣ рентген бошад, чӣ
ултрасадо бошад, чи масалан томографияи компютерӣ бошад ва ҳоказо гуногун таҳлилҳое ки дар лабораторияҳо мегузаронанд он қадар нишондоди бемориро надиҳанд, вале одам шикоят дорад. дар ин ҳолат онҳо дороҳои менависанд ки ин дороҳо аҳволи онҳоро шояд хуб кунад ё ки аксари онҳоро чунки ҳолати функсионалии одам бо дору мутаассифона нақз намешавад. барои ҳамин дигар соҳаи тиб аст, аз он ҷумла он суханшифоие мо мегӯем, он табобатҳои дигаре ки мо пешниҳод мекунем, онҳо дар ин ҳолат метавонанд ки аҳволи одамро ба саломатӣ боваранд. ва касоне ки аз беморхона ҷавоб мешаванд, чи дар бемории дил бошад ё стурмӯҳра бошад ё фишорбаландӣ бошад, умуман гуногун ҳолатҳое ки дар касалхонаҳо дида мешавад, бемориҳои гуногун баъди ҷарроҳӣ ва ҳоказо, инҳо қувваи муқобилиятнокии сириштро, иммунитетро, масуниятро суст мекунанд, қувваи асабро заиф мегардонанд. бадан дар ин вақт лозим аст ки чанд вақте ки барқарор шавад. дар давраи шӯравӣ буд ки одамонро мефиристоданд ба ҷоҳое ки курорту ҷоҳои масалан дамгирию ки осоишгоҳҳо ки дар он ҷо мардум табобат мегирифтанд ва барқарор мешуданд. мутаассифона дар мо ин ҳаст, вале мардум ҳанӯз ина хеле рӯшану озод истифода намебаранд, бо шуурона истифода намебаранд ва дар баъзе осоишгоҳҳо мутаассифона табобат ҳам дида истода шудааст, ки табобат фақат дар статсионар, дар ҷойҳои гузаронда мешавад ки он ҷо масалан клиника ҳаст, он ҷо масалан духтурон фаъолият мекунанд, тадқиқот мебаранд. барои ҳамин мардум шояд чигил зада бошанд, осоишгоҳро аз беморхона, беморхонаро аз осоишгоҳҳо шояд фарқ накунанд. барои ҳамин хуб мешуд ки дар зери назорат гирифта мешуд. чунин одамон вақте ки аз беморхона мераванд, вале худашон ҳанӯз нороҳат ҳис мекунанд, сиёҳии дил доранд, фишорашон пасту баланд мешавад, хобашон нороҳат аст, як зиқие ҳаст, як тарсу ваҳма ҳоказо чизҳое аст ки инҳоро албатта мо бояд бартараф кунем то ин ки пурра саломатии одамонро барқарор созем ва ба ҷамъият баргардонем. мо медонем ки бисёриҳо баъде ки аз беморхона мебаранд, мутаассифона пурра сеҳат нестанд ва онҳо пурра фаъолият карда наметавонанд ва яке аз сабабҳои он ки мардуми мо бештар мехоҳанд ки ёрдампулӣ аз тарафи давлат гиранд ё ки худро маъюб кӯшиш мекунанд ки ба маъюбӣ худашонро мунташир кунанд то ин ки аз тарафи давлат ягон кӯмакпулӣ гиранд. ин ҳам асосаш ана ҳамин аст ки дар тавонбахшии пурраи равонӣ ва иҷтимоӣ нагирифтаанд. дар ин ҳолат агар ин чиз система барқарор шавад, ки албатта мо вақтҳои охир мебинем ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин масъала таваҷҷӯҳ додааст ва мо мутахассисон дар ин самт кор карда истодаем. ва ин чизро фақат то шуури ҷамъият ба мардум расондан дар кор, ки бидонанд мардуми шарифи Тоҷикистон ки системаи вазорати тандурустӣ дар замони ҳозира бисёр дуруст ҷобаҷо гузошта шудааст, фақат онро бо ақлона бояд истифода бурд. дар ин ҳолат шумо метавонед дастовардҳои тибби ҳозиразамони тоҷикро пайваста бо тибби ниёгон гузашта ва албатта бо назардошти тибби ҷаҳонӣ шумо метавонед ки онро истифода баред ва саломатии худро барқарор кунед. барои ҳамин шумо машваратчиҳои тиббӣ доред ки бисёр табибони оилавӣ асосан онҳо машваратчии тиббӣ ҳастанд. ана ҳамин одамонро лозим аст ки мо онҳоро табобат бигирем. аввал он чизе ки мо шумо сар карда будем он ки дамондор шифоӣ аст. чаро мардум меранд? маҳз ҳамин одамое ки тавонбахшӣ нашуданд ва на касал ҳастанд, на сеҳат ҳастанд, дар байни ин ду чиз қарор доранд ва онҳо дар сояи касал ҳастанд, бемориҳои функсионалӣ ҳастанд, онҳо маҳз ба ҳамин табибони дамодуошифоӣ муроҷиат мекунанд. ҳар чизе ки кӯҳна шуд метавонад хаёлоти инсонро вайрон созад, он вақт чизҳое бубинад ки шояд худаш бовар кунад ба онҳо. ҳар як чиз ки кӯҳна шуд оҳиста оҳиста ба бадани инсон мегузарад. аввал масалан бемории оддии гастрит, яъне ки илтиҳоби меъда дошта бошад, оҳиста оҳиста он метавонад ба захм мубаддал шавад ва аз он метавонад ки оҳиста оҳиста бурда ба бемории саратон расонад, ё ин ки фишорбаландии андак аз сардардӣ сар шавад, даруни сар фишораш баланд мешавад, оҳиста оҳиста бурда ба масалан фишорбаландӣ ва аз он ҷо нороҳатиҳои асаб ва он ҷо ба фалаҷу ба инсулт ба инфаркт бурданаш мумкин аст. ё ки стурмӯҳра ҳамчунин аст ки дар ҳолати суст шудани
қуввати бадан, тонуси бадан, он вақт он бофтаҳои кистуморҳоро меқапанд, суст мешаванд ва моҳраҳо лағжида масалан ба кӯчачаи байни стуморҳо таъсир мерасонанд, баъд оҳиста чӯра мешад, грижа мешад. Ҳамин тавр инҳо ҳам метавонанд ки дар оянда мутаассифона ба маёмӣ баранд ва ҷароҳаҳои гуногун мегузаронанд ки ба ҳар ҳол сари вақт раҳ гирифтани онҳо бисёр хуб аст. аксари он касоне ки дар беморхонаҳои рӯҳӣ бо дидани ҳар гуна ҷондорҳо ҷину бало батар, ҳамаи онҳо он бемориҳои функсионалии кӯҳнашуда доранд. чунки одам агар дар бемории функсионалӣ шад, асабаш монда мешад, оҳиста оҳиста баъд ин ба харобшавии асаб меорад ва умуман сиришт бадан ҳам хароб шудан мегирад ва ин метавонад ки дар яке аз ҷойҳои одам зуҳур кунад. метавонад дар меъдаи ӯ зуҳур кунад, дар рӯдаҳо, дар талха, дар ҷигар я дар бемориҳои ҷинсӣ, дар миён, дар дил, дар сар, дар чашмон ягон узвро таъсир мерасонад, вобаста аз ирсият аст. ва дар ин ҳолат бечораҳо агар дар самти равонӣ бошанд, то он меравад ки ба бемориҳои рӯҳӣ гирифтор мешаванд ва он вақт майна мутаассифона мутамарказияти худро гум мекунад ва маҷбуранд ки онҳоро бурда дар ҷойҳои дигар хобонанд. ё ки бемориҳои фишорбаландӣ, албатта онҳо оҳиста оҳиста рафта бечораҳо ба нороҳатиҳои гуногуни фалаҷу инфаркту бисёр чизҳои гирифтор мешаванд, сактаи дил. вале ин ҳамаи ин хушбахтона дар ин замон сари роҳаш гирифта мешавад ва он тактикаи дурусте ки духтурони мо доранд метавонанд дар ин самт ҳам кор кунанд. ана ҳамин тавр маҳз ҳамин одамоне ки бемории функсионалӣ доранд бисёр саволҳое доранд ки дар тибби анъанавӣ онҳоро ҷавоб намеёбанд ва давраи тавонбахшии онҳо аст ки аз беморхонаҳо рафтанд. ана ҳаминҳо дар нохуна клиентҳои чунин духтурон ҳастанд, чунин табибон ҳастанд ки ба гӯем ки даму дуо ва бисёр чизҳои дигар сару кор доранд, чи аловгардонӣ бошад, чи даму дуо шифоӣ бошад, чи хунгирӣ бошад, чи масалан косаи роҳат бошад ва ҳоказо корҳое ки дар тибби рӯҳии халқӣ дида мешавад. албатта ин нишондоди он нест ки мо онҳоро танқид кунем, фақат ҳамин тарафаш мо бояд қайд кунем ки онҳо бояд дар зери назорати давлат бошанд ва як духтуре ба онҳо вобаста карда шуда бошад ва албатта онҳо дар ҷои рафта ҳамин касбияти худро, яъне ҳамин маҳорату ҳамин истеъдоди худро инкишоф диҳанд ва онро ба дараҷаи профессионалӣ касбӣ бурда расонанд. чунки ин дар тамоми халқҳои ҷаҳон дида мешавад ва онҳо албатта дараҷанокии дониши онҳо нисбат ба дараҷанокии дониши табибони халқии мо мутаассифона хеле баланд аст. чунки дар мо мутаассифона омӯзиш камтар аст ва хушбахтона ҳоло мо ин имконро дорем ки касоне ки ба ин сару кор доранд чунин фаъолияту корҳоро кунанд. яъне ки бо ҳаёт табобат кардан, бо дам, бо энергия табобат кардан. боро инро фаҳмидан бидонед ки одам сиришти ӯ, организми ӯ аз системаҳо иборат аст. система аз узв иборат аст. узв аз яъне ки бофта иборат аст. бофта аз ҳуҷайра, ҳуҷайра аз молекула, молекула аз атом, атом аз протону электрону позитрон, онҳо аз заррачаҳои хурди алфа, бетаву гамма ва ҳоказо заррачаҳои дигар. онҳо бошанд аз квант иборат ҳастанд ва квант иборат аст аз мавҷҳо, майдони электромагнитӣ. майдони электромагнитӣ аз энергия, аз нур сохта шудааст. пас ҳамон сухане ки мо медонем ки худованд аз нури муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам оламҳоро сохт, ҳастиро сохт, дуруст будааст. тиб ва аз он ҷумла илми ҳозиразамон инро исбот кард. ёк чизигаре дар физика мегӯянд, аз он тарафаш чи аст? мегӯянд, физико мегӯянд ки баъди қувваҳои электромагнитӣ, яъне ки ҳамин мавҷҳо, волни як торикӣ аст. онро ҳатто антиматерия ҳам гуфтанд ва гуфтанд аз торикӣ меояд ки онро тёмная энергия, нерӯи торикӣ ҳам гуфтанд. ҳамон чизе ки пайғамбари гиромӣ гуфта буд ки мо шуморо ҳастиро аз худованд аз торикӣ офаридааст. яъне ки илм ва дин як чизро гуфта истоданд, фақат муносибати инсон ба ин гуногун аст. яке бо эҳтиромона, дигаре беэҳтиром. пас албатта дар илми ақлӣ ду тарафе ки мо ҳозир гуфтем, ҳар дуяш ба як нуқта меорад.
فقط برای حقیقت رو فهمیدن آدم باید تجربه، یعنی علم تجربه داشته باشد، تحقیقات برد و البته علمی که در حالتی که انسان به حال است، در حالت ترانس که ما میدونیم که مردم میگویند که علم حال است که ما از اون اندکی درک داریم. آدم میتواند که علم های دیگری بفهمد که به عقل انسان حتی راست نمیاد. بسیار بزرگان ما، مثلا ولی ها، متفکران خردمندان ما، آن صوفیایی که ما و شما در زینه معنویات داریم، آنها از این علم درک داشتند و محض آنها میتوانستند که نیروی روانی خلق خود را بیدار سازند. و برای این مشق‌های روانی است که حتی ما این مشق‌های روانی را پیشنهاد کرده ایم تا اینکه مردم شریف تاجیکستان نه تنها نیروی جسمی و احساسی و نیروی عقلی خود را بیدار ساخته باشند، بلکه باز نیروی روانی را هم بیدار ساخته باشند. خود یک جلال‌الدین رومی توانست که در ترکیه حاضر ترکیه هنوز چند صد سال پیش بیدار سازد تفکری روانی، نیروی نهانی روانی مردم ترک را تا آنها توانستند 300-400 سال اروپا را زیر غصب خود گیرند. و فراموش نسازیم که بهانین بلوگردان نقشبندیه امیر تیمور را مصلحت میداد و همه بزرگان حاکمان آن زمان در خود یک مصلحتچی از عالم روح و معنویات داشتند که آنها با علم دلی، علم فراست خود را میفهمیدند. پس از این برمی‌آید که این همان زینه را حالا مردم ما قرار دارد که زینه، البته زینه معنویات که رفتن مردم ما که یک در چند انکشاف خود پیش نرسیده بود، رسیدن ما شرط و ضرور است. از این برمی‌آید که انسان اگر از نیرو باشد، پس میتواند آدم این نیرو را در خود جمع کند، از آن جمله طبیب. و از روی نقطه نظر دم شفایی انسان وقتی بیمار می شود که اگر نیروی او کم شود، در فیزیولوژی این را قوه عصب، نرنسیله میگویند. انا همین قوه که کم شد انسان سست و ضعیف می شود و به بیماری های گوناگون گرفتار می شود. چون که هر یک انسان دارنده نیروی هست، چه نیروی جسمی، احساسی و عقلی، چه نیروی فرهنگی یا روانی، اجتماعی، طبیعی و روحی. پس از این برمی‌آید که شما درست درک کنید و این را بفهمید که انسان که از نیرو عبارت باشد، از موج عبارت باشد، البته نیرو را از بیرون میگیرد. یک نیرویی که همه وقت به ما اثر دارد، این قوه جاذبه زمین، قوه جاذبه گراویتاسیونی زمین و آفتاب است. هر دو این اگر از بدن ما گذرد، آن وقت ما میتوانیم که کانال آزاد باشیم، نیروی افلاس شده در وجود ما نماند. همان انرژی منفی میتواند که با واسطه این تاثیرات از بدن ما و شما برود و دیگر تاثیرات دیگر است. این البته قوه وزن ما و شما هست و فشار اتمسفری که به ما و شما تاثیر میرساند که وزن خود را ما با قوه مشق‌های جسمانی و اتمسفر هوا را با مشق‌های نفسی میتوانیم به اعتدال بیاریم. و فراموش نسازیم که اعتقاد، باوری هم یک نیروی عظیمی دارد و این اگر که انسان مثلا به خدا باور کند و به رسول او، میتواند نیروی رو بیارد که نیروی تازه خداوندی است که مثلا در فرمت نماز پیغمبر گرامی این را به مردم توصیه داده است. در این حالت انسان میتواند نیرو بگیرد و نیروی مشق‌های روانی ما اگر آنها با ذکر باشند، اگر آنها با حال باشند، اگر آنها پیوست شوی ذره‌چه خردی که ما و شما از ذره‌چه خرد خداوندی را داریم، شعور که به شعوری کیهان پیوست شود، این البته ما باوری میگوییم یک نور است، نور ایمان که در وجود انسان وارد میشود و به قلب او میرود. پس از این برمی‌آید که وقتی که انسان رو بسیار وقت ما در جمعیت حضور زمان میبینیم که میخوانند او رو، مثلا رقیه میخوانند یا که دیگر قصیده میخوانند، اگر باوری داشته باشد میتواند که شفا یابد. برای همین کسانی که در این جاده بیزنس میکنند و چپ و راست هر کی رو پیش آمد میخوانند، بدانند که آیت از در قرآن که اگر باوری نباشد به انسان جز زیان و ضرر دیگر فایده نمیرساند و در حالت باوری بودن برای انسان ها منفعت و شفاعت است گفتند. و البته ما میدونیم که کسانی هستند که در این جاده سر و کار میکنند، برای آنها هم اعتقاد، باوری بسیار چیزی مهم است. یعنی که این تاثیرات پسیکولوژی است، روانی هست. اگر این دم شفایان میدونستند که میتوانند که نیرو رو در وجود
همون بیمار پر کنند، آن وقت این تاثیراتش دیگر میشد. آن وقت آنقدر باوری او لازم نمیشد. ما میدونیم که عامل روانی در طبابت نهایت قوی و بزرگ است و ما میدونیم که هر یک دکتری که حتی معاصر از طبابت سر میکنند، اول یک رابطه باوری همدیگر را با پاцієنت خود برقرار میسازند و در نتیجه داروهایی که در اساس باوری گرمان ها حاصل میشن، آنها روش صحت‌شوی را در بدن میتیزانند. از این بر میگوید که ما و شما میتوانستیم که تاثیر نوری انرژتیکی و پاцієنت خود برسانیم و اون کسی که بیمار است و ضعیف، قواش ضعیف شده است برسانیم. منو گفتن امانت که حالت‌هایی هست که مثلا انرژی نیروی انسان در یک جا جمع میشد، مثلا در گردی سر جمع میشود، آن وقت به فشار و فشاری درون سر گرفتار میشد، گردی سرش رویهایش علاب میگیرد، سرش گرم میشد، یا که انرژی در پایها جمع میشد. چون حالت دیدن ممکن است، هرچند که ما اینها را میتوانیم از روی نقطه نظر طب معاصر هم بفهمانیم که مثلا طور عصبی سیمپاتیکی بلند میشود، یا که در حالت خنک شدن پایها، دستان طور عصبی پاراسیمپاتیکی قوت میگیرند و این را یک موازنتی ما میتوانیم که برقرار سازیم. یعنی این کار بوده است ولی آن را باید از روی نقطه نظر علم کرد. ما در چند جاهایی که دعوت میشیم در مسئله طبی روحانی و معنوی، از آن جمله در قفقاز، ما دیدیم که آنها از ما مصلحت پرسیدند در نزد مثلا مفتیات خود، چون این کسایی را میموندن که دم شفایی میکردند و شفایی میکردند تا اینکه با آنها تاثیر خوبی مثلا انرژتیکی برسانند. البته ما میدونیم که در دین اسلام گفته شده است که هر حرف قرآن 10 تا فرشته دارد. فرشته اکن این نیرو انرژی یا قوه است و آیت الکرسی 50 تا دارد. یعنی در اینجا تصور کنید که اگر انسان باوری داشته باشد میتواند این قوه رو بگیرد، یا که میگویند که قرآن اگر که احترام نکنند به طهارت آن را دست کن برکتش میخیزد، یعنی همین قوه او میرفته است، نیروی او میرفته است. یا که ما میدونیم که سخن راست چقدر قوت دارد، سخن راست انرژی نیرو دارد، حقیقت در راستی هست. البته این سخنانی که حتی آدمان میگن راست باشند، باوری شنونده رو زیاد میکنن، نیرو حس کرده میشد و در برابر آدمانی که نیرو داشته باشند ایستادن خیلی مشکل است، چون که آنها نیروی چی کیهانی، چی نیروی اجتماعی، چی نیروی طبیعی، چی نیروی عقلی و روانی و فرهنگی و هاکذا دارند. و برای همین خوب میشد که شما با این دقت بدید و بدانید که اساس دم شفایی این نیرو هست. البته سخنان ما به اساس نیستند. ما میدونیم که شما اثبات دلیل طلب میکنید. بدانید که در علم فیزیک میگویند که اگر در ناقل سیمی که قوه الکتریکی میرود، در اطراف او قوه میدان الکترومغناطیسی پیدا می شود. انسان در وجودش، در نهادش قوه الکتریکی دارد. معاینه سر تمام عضوهای ما را به قوه الکتریکی نظارت میکنند و این چنان با موازنت گذاشته شده است که در یکی آن اگر قوه الکتریکی زیاد شود، اون وقت ما و شما میبینیم که آن عضو تیز کار میکنه یا سخت میشود، یا که سست شود میبینیم که سستی در عضوها دیده میشود. از همین حساب در انسان که قوه الکتریکی است، در اطراف او هم قوه الکترومغناطیسی، میدان الکترومغناطیسی است که ما در موضوع آینده در این باره گپ میزنیم که چیست که ما همین قوه الکترومغناطیسی رو اکسترا سنسوریک حساسیت بلند رو حس کنیم. چرا اون فالبین هایی که در مردم ما میگویند با اکسترا سنس هایی هستند، آنها بعضی چیزا رو گفته میتوانند؟ این در چی اساس دارد؟ البته باز علم بیولوژی میگوید که هستند ماهی هایی که در خود قوه الکتریکی رو جمع میکنند، اسکات الکتریکی مثلا. برای همین انسان با واسطه مشق‌های روانی که گپ میزنه میتواند در خود قوه الکتریکی خود را حتی جمع کند. مثلا دلی ما و شما با قوه الکتریکی کار میکنند، روده‌های ما و شما، معده، تلخه، موشکایی که ما و شما یک جا حرکت میکنیم و یک جا میریم کارهای را میکنیم، همش قوه الکتریکی است. از روی دید نو انسان یک مجموعه الکتریکی است با جمع موجهای زیاد و سرچشمه انسان البته النور است و بدن ما و شما از آن تاریکی ساخته شده است که ما و شما هم در فیزیک و هم در طب گفتیم. پس هر دو یک بوده است. تا باشید.